Praise the Lord. Yeah, whaatalo watu na yo tatu matua. Yeah, me se fo tatu Aiga Bible Study le nia fiafi. Tonight we will be looking at 1 John chapter 4, verse 13 to 21. Yeah, le nia fiafi le whaawa wina leo tatu Aiga Bible Study. Mai le mataapo e wha o le mua le Ioane. Yeah, le whai unga lava o le mataapo lea o le maua mai ele tato Bible Study ile nia fiafi fai pe sfuma tonu e o fai pe lua se funu maletasi. Let us pray and then we will begin our Bible study this evening. Whaftai tele ta ma pe ana matou pese ai vi ina o le nia fiafi e lo loto lava lo alofa a wai le mawhai lava e matou ona tali le fesili ai se a lava ua e alofa mai ai. Ai whawhetai tele ta ma whaftai lo wa malele, whaftai lo alofa, whaftai ua e whaamanga loina, hama atou wanga sala, ua matu a tele, e le mawhai o na matou whaamatala ina, ai whawhetai. Lo matou tua ua matou o mai le nia fiafi, a mataina lo matou a o ngā tuspa ia, lo matou tua e a vea pēr lau upu, o se whaamanu ianga, ia te I matou, ina ia matou wolai, e le ngata ina matou whaalongolongo, ai ia mātou whaia, ia mātou wolai, ia mātou siusitai iai. E ala atu la mātou tatalo, ia Yesu Keriso le nia fiafi. Amene, ma amene. Praise the Lord. So, tatu iai le mtaapu e wha, le whai wina fo i le mtaapu e wha, so we're at the end of chapter 4. Whai ua e maita wina le mataapu le wha, o le mataapu e wha, o lo tatu tala noa, I fōlinga wa aia o le alofa ua atoa, o le alofa ua atoa. So we are looking at the manifesting perfect love. Le alisi winga o le whaamtalanga o le alofa atoa, o le alofa o le atua. Pēla o na tātou I loa mai le mataapu Ioane, mai le mataupu mua, ua au mai e Ioane, pia le whaatolu whaafā ea lea o na au mai e Ioane, le mataupu ia po o le autu o le alofa. Praise the Lord. Mua le Ioane mataupu e lima, whai upu e sifunu ma le tolu, e maua I le upu autu o le tusi atoa lava lea Ioane. The whole book of John, its theme is 1 John chapter 5 verse 13. Fa mai le whaita wina le whai upu lea, fa mai Ioane, ua o tusi atu nei mea ia te o tou o e wha atua I le suwafa o le alo o le atua, ina ia o tou I loa ai, wa iate o tou le ola e wha vavau, ina ia o tou wha atua foi I le suwafa o le alo o le atua. Fa mai le upua le autu a le tusi atua Ioane, fa mai o tusi atu ia te o tō o e wha atua I le suwafa o le alo o le atua. So o le tusi lea Ioane, o lo tusi I tangata wha atua. Wha atua ia te ai, o e wha atua I le suwafa o le alo o le atua. Mana tua foi a tatou foi le titi ai tua, tele I o le au mainga o le tusi lea Ioane, ina ia tofo ina ai le loto o le tangata talitonu. Le loto o le tangata whaatua. Nau o tui nātu nei tusi tangata le yele mataupu e lua whaipu mua. Mataupu e lua whaipu mua. I think that's you, Mum. O le tofonga mua. The first test that John gives us is knowing the Jesus Christ of the Bible. Remember that? Mana tūwhailea o wina o le tofonga mua po o le fesilinia e le tangata whaatua o lona talitonunga, o le tofonga mua ina ia I loa le lei e le tangata le Yesu Keriso o le tusi pa ia. Se whaitau mai e mam le whaipule whamamole. Sia whana awe, o te tusi atune nei a te utou. Ina nei anga sala o tau. Pe a whai foi anga sala se tas. O ia te tātou le whao. Le whautua I luma tama. O Yesu Keriso lea. O le a miotonu. So le o le Yesu Keriso lea. O le a miotonu lea tala no ai tātou a. Afsilingia oi. Whapewhea na o ilo o a o le tangata talitonu. O le tofonga mua.
or the first test is knowing the Jesus Christ of the Bible. So that's the first test. So Mum read chapter 2 verse 1 where John says, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Praise the Lord. Well, let's see to fotofonga na tata ui loa mai le mata upu lea polo tusi lea yoane e mai le mata upu mua mua. E tangata na i le mata upu mua mua fai poe valu e o sfulu. Was that you, Dad? Yeah. Whaamone mole. Apa tātou te whapea e le isa tātou o tala o se ai tātou ia tātou. E le o i tu sonu ia te i tātou le o kumongu. Ai a whai tātou te whaari a tātou o tala. Whaamaoni o ia mane a mu tonu. Whaamanga roa ia tātou o tala. Whaamama mai ia i tātou ia leo le tonu umara. Ya whai tātou te whapea, tātou te lei ana tala, mua tātou whai ai o ia maputero, e le o i tonu ia te i tātou lana whionga. So, manatua, le tofotofonga lona lua, i le tātou wa o ina mai o le tusilea yoane, o le iloa le o le anga sala, malona whaamatalaina le au mai le tusi pa ia a. The second test was knowing sin and what the Bible teaches about sin. Praise the Lord. So lela o tatu I loa nei, pe o whai upuina whai tawina e dad wha meile whai upuna e valu, a whai tātou te whaapea e le ai sā tātou wangasala, wa se ai I tātou. Manatua, o le upu autua le tusi o ane, o lo tusi I e o whaatua I le suwafa o le alo le atua. So he is writing to believers. And yet the second test of a genuine believer is that we as believers must know what sin is and what the Bible teaches about sin. O le isi tofotofonga na tātou wa'awai ai, o le whai upu e whā o lona mta upu e lua. Whoever's got chapter 2, verse 4. That's me. Thanks, Eggy. Wha o se whaapea, o owi loa o ia, ai le tausi e ia I ana pono inga, o le pepelo lava lea, e le o I tonu ia te ia le upu muni. Amen. Okay. So test longa tolu o le tofotofonga lona tolu mo le tangata tali tonu. O le iloa le lei o le awhionga le atua po ana poloa inga, po le tausia o ana poloa inga. It's the understanding of God's word. So the third test was obedience to the word. Amen. So o le tofotofonga lona tolu lena hawa awina mai I tātou I le tusilea yoane. O le iloa ma le usita ia, o le awhionga pa ia a le atua. E ile si tofotofonga na tātou whaitawina, o loo maua I le mata upu e lua, whaipe se fulu ma le lima, e o le whaipe se fulu ma le fitu. Is that Candy? Yes. Are you with us, brother? Yes. Okay, here we go. Aua te mana o I le laulanga, o mea o iai I le laulanga. E a whai e mana o se tasi I le laulanga. E leo ia te ia le ropa I le tama. O wao mea umalava o I le laulanga. Mare tu ina nau o I tino, mare tu ina nau o mata, mare wha lia o le nei o le ana. E le mai le tamaia, ai mai le laulanga. O le ama vai a po I le laulanga, a toa marana tu ina nau, a o le tu mau, a o le whaia le fina ngalo o le atua, e tu mau lea e whaavawa. A o le whaia le fina ngalo o le atua, e tu mau lea e whaavavau. O le si tofotofonga So, o le si tofotofonga, tātou iloa tofotofonga mua mua, o le iloa le lei o le Yesu Keriso o le tusipa ia. O ia o le ame o tonu, o ia o lo tātou whaatuatua. Lua, iloa le lei le anga sala. O le tangata whaatuatua, e tatau o ne iloa le anga sala. Ma le mea lea o lo tauina mai e le upua le atua, ia te I tātou e whaatatau I le anga sala. Tolu, I e tātou iloa le upu a le atua. Poloa inga a le upu a le atua. Tausia o le upu a le tusipa ia. Lona wha, lea lai whai mai I le whai upu ina whai tau e Candy. Lena whai tau e lole. Ia I lole le le tofotofonga o I tātou, pe moni lo whaatuatua, pe le ai.
Lela fai mai ele fai ungo fai pasuma fitu lena fai tau e candy. O le ama vai atu le lalo langi a toa malona tu ina nau. A o le fai le fina ngalo le atua e tu maulea e whaavavau. E tofo ina lou whaatua pe whaamaoni pe moni lou whaatua. Pe o le si aunga le au me yoane. E atili tofo ina I lo tātou whaatua. Another part is where John, he's saying we have to test our faith whether we are genuine. Whether we're genuinely in our faith or are we just coming along for the ride. So, o lesi tofonga e maua ili whaipuna matau koe tolu. Tangatana i eile matau koe tolu whaman mole, whaipu se fulu ma le sifuma tasi. Whaitau mai I ia. O mea lea wailoa ai le whanau e tua me whanau ki a polu. O lato uma o e le whaia le ame tonu. E le mai e tua lato. A toa mai le alolofa le auso. A wā o pola e hari nei o roto whaarano i a taru amatana. Kia tātou ki alwhana. So, o lesi tofonga, thank you, Oli. O lesi tofonga, o loa lofa. So, pela o le tatou mta apu le afiafi le ni. O loa lofa I le auso. Manatua e mata apu na tala noma e ioane I le mata apu e whaatatau I le alofa I le atua. Whaipunen whaitau mai Oli o le alofa o le tasi I le tasi lo tatou whi alofani. O lesi tofo ina o lou whaatuatua pe moni lou alofa. Okay, so the other test of love, the genuineness of your Christianity or of your faith is a test of love. So do you love the Lord? Do you love others? And do you continue to pursue God's love? Ma le tofonga muli. E maua I le mta koe tolu, whai polu sumal wha. Thank you, whai tolu. O le tausi fo'i I ana pola ero. O lo tu maulea I tutonu I a te ia. O ia fo'i o tutonu I a te ia. O le mea fo'i le nei o tātou I lo ai o lo tu mau o ia I tutonu I a tātou. O wā o le amanga ua ia fo'a ina mai I a te tātou. Amen. O le tausi fo'i I ana poloa inga. So, e toi au mai I le apostolo, le tausia o poloa inga. It's a life of obedience to the word. So there's a strong theme coming through, with all these tests. A tato mata I tofonga e ia au mai ioane mai le mta upu mua, e tau mai I le mta upu e wha, leo tato iai, e tele I o tofonga ina ia whaapea ona pe e sue a ia le tangata I lona lava tali tonunga, I le whaatuatua lewa ia te I tatou Na le whai mai le mwhai poe se fulma le tolu o le Ioane le rima, wa avea ma autu ale apostolo Iona manatu, fa mai wa autusi atu nei mea, ia te oto o e whaatuatua, I le suafo le alo le atua, ina ia oto I loa ai, wa iate oto le ola e whaavavau. O te lei o le tāua le whaitauna na ina ia oto I loa ai, wa iate oto le ola e whaavavau, ia oto muai I loa, pe e te talitonu I le suafa o le alo o le atua soifua. So, o mai lona I o tātou I le mata upu e wha. A tātou wa aila le tāua o whai o le mata upu atoa Ioane. I just gave you a quick summary from chapter 1 right up to chapter 4. O le tāua o whai o manatu o le apostolo mua ia tausi ana polo inga Ia e loa le Yesu ke riso le tusipa ia e alofa e whaatatau le tusipa ia e loa le angasala e whaatatau le tusipa ia e loa na lofa I le tasi e whaatatau I ana polo inga. So everything comes back to a life that is obedient to the word, right? Malona lua, o le siva inga taua o whai e manatu ale apostolo I lana tusi lea o le alofa o le tua. Another way that we can bring all of John's thoughts in this book, it's around God's love. So that's what we're learning about tonight. Amen. So, au mai tātou I le mata upu lea e wha. E tilo I whai upu se fuluma le lua, o loo iei upu wha apea. E le iwa aia lava lea tua se tasi, a tātou whalfani, ua tu maule atua I tonu ia te oto, ua atoa fo'i lea lofa ia te ia, I te tonu ia te I tātou. Whaipuna suma lua, a ti tilo I whailalo whaipa suma fitu, o loo iai fo'i, o le mea lava lea nei,
ua atoa ai le alofa ia te I tātou. Ai tilo I foi lalo lesi fai upo suma valu, fa mai le fai upuna iai, fa mai a o le alofa atoa e fa atea ese ina ai le fefe. Fai unga o le fai upo suma valu, e le fa atoa ina o ia I le alofa. If you look at those verses that I just read out, fa ole upu nae e tawa fa I manato le afiafile nei, ole upu ole alofa ua fa atoa ina. That one, oli a. So ole alofa ua fa atoa ina. Ole alofa ua fa atoa ina. If you look at verse 12, if you look at 17, if you look at 18 twice, it talks about perfected love. And that's what I want to talk about today. Amen. So, mai fai upo fitu na tātou ngata mai ai, fai upo fitu anga I fai upo sumalua, na ngata I le tātou study muli. E tolu ni vaenga na tātou va ai, mai le fai upo fitu, e o I fai upo se furu malelua, sa whapeo na a matai ona wha matala le alofa ua wha atoa ina, o le alofa atoa. So ale leona e mai tau, ia olo e manatua mai le fai upo fitu e o le fai upo valu, o lea tua o ia o lea lofa Ai manatua fa mai na le fai upo fitu fa mai o ilato uma foi o e alo lofa ua fana o mai ilato mai lea tua wa iloa foi e ilato lea tua o se lea lofa ua le iloa e ia lea tua a wa o lea tua o lea lofa lava ia. So that was the first manifestation of perfected love, is that God himself is love. We remember that, Manatua tātou, o le mafua anga mua, o le alofa ua atoa, ona, o le atua, o le alofa lava ia. Lua, whapewheo na tātou I loa le alofa ua atoa, maua I whaipoe iwa e o whaipoe sfuma le tasi. Lea na tātou whaia fo I le tātou study muni, whamai o le alofa o le atua, lea wa tātou I loa o I o le alofa Ai whaipoe iwa e o whaipoe suma tasi, o leisi winga wa aia o le alofa o le atua, ina ua whaalia. Praise the Lord. It's God's expression of love. Whamai le whaipu na Eva, o le mea lava le nei, o whaalia mai ai le alofa o le atua ia te I tātou, ina ua auinga mai e le atua lo na alo e to atasi, I le lalolangi, ina ia tātou wola ia te ia. Amen. Tele I o tātou whamai, o te alofa. Ai ba ai le alofa ua wha atoa ina, na fua I mai le ola o le olona alo. Le ola na le tau te tala noa I nei le tusia e beru whamai o le taulanga ua atoa. The perfect sacrifice, Jesus Christ himself. But that was God's expression of love. So perfect love is God's love because he is love. Tō tele o tangata whamai, o te alofa, hele awala o te alofa I But that's not perfect love. Perfect love is God's love. E winga ese matulanga ese lua o le alofa ua whaalia ina ua maliu Yesu Keriso. Malvaina muli na tatou a wina ile tatou study muli. Whamai ele iwa aia lava le atu ese tasi. A tatou whalfani ua tu maule atu e tonu ia te I tatou. Whamai ua atoa foi le alofa ia te ia I tonu ia te I tatou. Manatua foi. Ele iwa aia lava le atu ese tasi. Ai a tātou whalwhani ua tu maule atua o le ale winga o le whaitau le ana tātou a hao au ina. Whamai o lau moni mau O le siwa inga na I loa I le alofa o le atua, le alofa ua atoa. E whatatau I lo moni mau. O le ale moni mau, o lo o langa suia. Leo langa suia o le tangata, leo langa ua whaao laina, leo langa lea na suia mai le tangata tuai, I le tangata whaao laina, o le moli mau le vaenga le na Praise the Lord. So wa tatu ilo ai o le alofa le na o lo tatu tala no ai. So we are now looking at those were the first three parts of chapter 4. From verse 13 through to verse 21, we're going to look at the final three parts of what does
perfect love look like? Manifesting perfect love in part 2. So the first part we find in verse 13 to verse 16. Vaina mo tātou te maua mai whai pasuma tolu e o i le whai pasuma leono. Fa mai le whai tawina, o le mea lava le nei ua tātou I loa ai, ua tu mau I tātou I te tonu I a te ia. O ia fo I te tonu ia I tātou, a wā o lona nganga ua ia fo ina mai a te I tātou. O I mātou fo ua mātou vaaya, ua mātou moli mau ai fo na awina mai ele tamā o le alu, o le whaaola o le lalolanga. O se tau tino atu o Yesu o le alo o le atua o ia, o loo tu mau le atua I te tonu I a te ia, o ia foi o I te tonu o le atua, sfuma le ono. O I tātou foi, ua tātou I loa, ma ua whaatua tua I le alofa, ua I le atua I a te I tātou. O le atua, o le alofa lava ia, o le tu mau I le alofa, ua tu mau ia I te tonu o le atua foi o I te tonu I a te ia. O le vaina e wha o te fia talatala noa I le afiafi le nei, I le fōlinga vaaya o le alofa ato atoa. O le lona wha, o le alofa, o le wha maonia lea o le wha o la tanga ua I a te I tātou. Po le ua o wha autuina wha apea, o le alofa, o le wha maoni, o le wha o la tanga. Mana tua foi, e te tau lava ona vaaya se wha e longa So pe o le winga na o le upu wha maoni leo te fia au maia I le afiafi le nei O le wha maoni o le wha o la tanga, o le alofa. Whamaile leina mua lava, o le mea lava le nei, ua I loa ai ua tu mau I te tonu I tātou ia te ia, o ia foi I te tonu ia te I tātou. E loa lo whaolaina, ina ua tu mau le nganga o le atua I te tonu ia te I tātou. Na nei whamaile whai unga o le whai upule nā, whamaile whai upu e se fuluma le tolu, a wā o lona nganga, ua ia fua ina mai ia te I tātou. Say that again, o lona nganga ua fua ina mai ia te I tātou. O le ale wha maoninga o lo whaolaina, o le nganga lea ua fio I te tonu ia te oe. Praise the Lord. So the first part, or the fourth part actually, and the first part tonight, but the fourth part in looking at how do we know the manifestation of perfected love. In verse 13, it's telling us these words. Chapter 4, verse 13. And it reads like this. By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit. Praise the Lord. How do you know that you're a Christian? You know that you are a Christian because you abide in him. And how do we abide in him? Is his Holy Spirit dwells in us. So I just want to make sure that that's clear for all of us. Because the fourth part of love being manifested, love is the assurance of salvation. It's the fact that I know that I have salvation. How do I know that I'm a genuine believer? All of those things that we just talked about earlier on. I know Jesus of the Bible. I know sin according to the Bible. I am obedient to his word. We get here to chapter 4, then we start talking about perfect love. Perfect love is because God is love himself. But in verse 13 to 16, another way that we can view love, another way that we can look at love is because we have an assurance of our salvation. O le whaamaoni o le whaaulatanga. Lea lai wha mai o ane, I le wha ipo se fuluma le tolu, o ia foi o I te tonu ia te itatou, a wā o lona nganga ua ia fua ina mai ia te I tātou. Lona winga, o le nganga o le atua, wai te tonu ia te I tātou, o le whaamaoni lea o le whaaulatanga uso matua whawhine. As you continue to walk in faith in him, rest assured that you are saved because the Holy Spirit dwells in you. Tangata mai foi lalo li fai puna sifuru ma le wha. Fa mai le fai pesuma wha, o I mātou foi, ua mātou wa aia, ua mātou moli mawai foi,
na awina mai ele tama ole alo, ole faaola, ole lalo langi. Suma 5, o se tautino atu, o Yesu o le alo o le atua o ia, o loo tu mau le atua I te tonu ia te ia. Okay, fesili tato, e whape fea ona o wiloa o te tonu ia te au leanganga. So le lai mai Uncle Fred, okay, you know, wa wha maoni lo wha olatanga ona o ia te tonu ia te oe leanganga pa ia. And you're like, okay, but then what does that, how do I know the nganga pa ia's inside of me? So I tato va ai lai fai pasuma fa, fa mai fai pasuma fa, fa mai yoani, wa mato va aia, wa mato moli mau foi, na awina mai ele tama ole alo, ole faaola, ole lalo langi. So, le la fa matala au wa iatu ole awala I loa I tatou, le nganga pa ia, ua I totonu ia te I tatou. Le nganga pa ia lea ua vea ma faa maoni o la tatou faaola tanga. Na lea ua tatou fra mai oane ua aia mamoli mau na awina mai ele tama le alo. Le ala le winga le upule na e tali tonu I tatou o Yesu Keriso na awina mai I le tama No winga e tali tonu tatou o Yesu o ia o le alo o le atua. Fa mai le fai unga fai puna se fulu mai fa o le faaola o le lalolangi. Na awina mai le tama le alo e fai ma faaola. What does that mean? We believe that Jesus Christ, the Son of God, came to be the Savior of the world. What does that mean? He died for us. So we believe in his death. We believe in that he is the Son of God. We believe in his death. So muli mai tuli matai mai le tatou le mafu anga I loa I waia te tatou le anganga o le atua a wā tatou te talitonu I le alo na awina mai le tama tatou te talitonu foi o ia o le faaola o le lalolangi lona winga tatou te talitonu I lona maliu ai fa mai fai pasuma 5. So this is the crucial part. O se tautino atu o Yesu o le alo o le atua o ia o loo tu mau le atua I te tonu ia te ia. O ia foi o I te tonu o le atua. So it's what you confess. Amen? So le au mai yoane, it's what we profess. It's because profession or what you confess with your mouth declares to the world what you believe in your heart. So maua mai le nganga le apostolo I le afiafile nei. Na le fai mai le mua le yoane mta koe tolu. Fai koe lua suma whale na fai tau e whale tolu. O le tau si fo I ana polo inga o lo tu mau le te tonu ia te ia. O ia fo I te tonu ia te ia. O le mea fo I le nei wa tātou I loa ai o lo tu mau o ia I te tonu ia te I tātou. A wā o le anganga ua ia fo ina mai ia te I tātou. Ai fa mai fo I la le Roma o lona mta ku e se fulu. Su ea ne ailo tusi. Roma o lona mta ku e se fulu. Fai pu e iwa male fai pu e se fulu. Romans chapter 10 verse 9 and verse 10. And these are the famous words of the Apostle Paul. And he says that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. 10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Our confession, that we believe that Jesus is the Son of God, that we believe that Jesus Christ died and rose again. That's the assurance of salvation of the Holy Spirit that dwells within us. Because you believe. E te talitonu I le alo o le atua soifua na awina mai le tama ina ia fai o ia mawhaaola o le lalolangi. Can we read that in Samoan? Whamulmule, fai po iwa, male fai po sefulu. A fai ia. A fai tautino lo mutu le ali o Yesu. Talitonu lo roto o toi fatu ina mai o ia le tua le oti. A wā o le loto e talitonu ai, e o mai ai le ami o tonu. A o le mutu e tautino ai, e o mai ai le o. Amen? O le loto talitonu, o le mutu tautino, o I nā fo I tātou te whaamaonia ai,
o loo ia te i tātou le whaolatanga, ma ua tū mau i te tonu ia te i tātou le ananga pa ia. Mana i o le ata le au mai i le whaipusfuma le ono, o i tātou foi, o tātou i loa ma ua whaatua tua i le alofa wa i le atua ia te i tātou. O le atua, o le alofa lava ia, o le tū mau i le alofa, ua tū mau ia i te tonu o le atua, o le atua foi o i te tonu ia te ia. A tātou wa ai i le mata uku leo lo o tātou talatala no ai, o le alofa ua wha a toa ina. O le fōlinga wa aia o le alofa a toa. Le lau tātou wa ai le numera wha, o leisi fōlinga wa aia, o le wha maoni o le wha o la tanga lea ua ia te oe. Praise the Lord. Ai a tātou wa ai le saunia e le atua o lana wha o la tanga, tātou te wa ai e le ngalue o le atua tolu tasipa ia a. Pea tātou wa ai ai whamai o le atua, o le alofa lava ia, o le tū mau i le alofa, ua tū mau ia i to tonu o le atua, o le atua foi i to tonu ia te ia. The fact that God has given us His Spirit to dwell within us as an assurance of salvation. The fact that we believe in the Jesus Christ that God sent, His Son, to die as the Savior of the world. The fact that God Himself sent His Son. When we look at the assurance of our salvation, the eternal Godhead, the triune God, all in operation for our salvation, that is true love, right? Amen. A tātou wa ai le ngalue mai o le atua tolu tasipa ia, vahenga umalava e tolu o le ainga atua, na ngarulue umalava vahenga ia, ina ia maua lo whaonatanga, le alofa a toa. Lua, vahenga e lua, maua whaipasuma fitu masuma valu, whaman mole oli, whaman whaitau me whaipui e lua whaman mole. O mea lava le nei ua ato toa le alofa i a te tātou. Ina ua tātou maua na usi le aso e whamasinonga a wa a teo ia. E whapea po i tātou i le langi. O le ai te pepe i le alofa. A o le alofa ato toa e whapea i la le pepe. O wa o le mea ki i ngā pepe. O le ai o pepe. E le whaato toa o le i le alofa. 17 and 18, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. O le manatu lona lima, so le lau tatou wa aia nei, e ele wha maoni o le alofa wa ato toa, po le wha maoni o le tatou wha o le tanga, o le alofa ato toa, e ala i le anganga pa ia leo ua i te tonu ia te i tatou. Wha pewhea na tatou i lo ua i te tonu ia te i tatou le anganga pa ia, ona, e moli mau tatou ma tau tino, i le alo na awina mai le tama ina ia whaima whaaola o le lalulangi. So, e moli mau a tatou loto talitono, i le atua soifua, ma le atua whaaola, praise the Lord. A le lona lima, o i tātou te iloa ai, o le alofa whaama, le alofa le ua atoa, o le alofa e mautu wai le tangata whaatua i le aso o le whaama sinoma. Praise the Lord. O le alofa ua atoa, e mautu wai oe le tangata whaatua i le aso o le whaama sinoma. That love, another way that we can see perfected love, is that you have confidence for the day of judgment. Praise the Lord. A tatou matamata i le laina mua lava, whamai o le mea lava le nei ua atoa ai le alofa ia te i tātou. Ina ia tātou maua le whaamalosi i le aso o le whaamasino. O le tāua i o le point le mo tātou le afiafi le nei. Aisea, a tātou wa ai le alofa atoa. Po le alofa le tau, le awa o mai le tuspa ia. Manatua o le tusi atoa lava le a Ioane, o lo aunga le tusi a Ioane i le tangata whaatuatua. So the book of John, he's writing to you as a believer. And already tonight he's saying perfect love means that we have an assurance of our salvation. How do we know that we have an assurance of our salvation? Because of the Holy Spirit that dwells within us. How do we know the Holy Spirit dwells within us? Because we believe and we confess that Christ is the Son of God and was sent to die for us. But then he goes into the fifth thought for tonight.
And the fifth part is another way that we can see love manifested, or perfect love is our confidence as a believer for the day of judgment. That's beautiful love. Because judgment for a believer is something that we look forward to. But the first line says, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Fa mai le mta po lua ona fa po lua sumal valu. O le nei fo ile fana we ia oto tu mau ya te ia ina ia mawai e ita to le fa amalo si pe a faali mai o ia. Praise the Lord. All through John's book, mai le mta upu mua mai le amatanga ona na mta upu. Fa mai ia fa pe ona tatou tu mau ina ia mawai e ita to le fa amalo si pe a faali mai o ia. Oia le tangata fa tua ha o le tangata fa tua e apalai fo I upu ia te ita to le vai taimi le nei a. Aisea, ona o le tangata tali tonu, o lona naunau ta inga, le aso le ali. O le naunau ta inga o I tātou, o le aso le fo I whaalua mai, o le toe a fio mai o lo tātou ali I whaola, ma le aso le whaamasinonga. That's why, e maa neia ia upo le apostolo whamai, ia o tautu mau ia te ia, ina ia mawai e I tātou, le whaamalosi, pe a whaali mai o ia. Whamai whai unga whai puna lu sumalvalu, ia le whaamaina fo I tātou I ona luma, I lona fio mai. O le tāua ia le awa o ngā Ioane, mo le au whaatua. So e apalai fo I lai ate I tātou whaamalosi a wā o lona whaali mai, o le aso le alii, o le mea nai nau I eile tangata whaatua. Can you say amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Because it says there, o le alofa o mawhai e le tangata whaatua, le tangata whaolaina, le tangata kerisiano, o na tuli matai le aso le whaamasinonga. Whapewhea. You might be asking, well, how? How do we do that? How do we do that, Fred? Whamaile whaingoa whaipasuma fitu. Ina ia tātou maua le whaamalosi I le aso le whaamasinonga, a wā e pei o ia, e whaapea fo'i I tātou I le nei lalo langi. This is cool. Whamaia le, whapewhea na tātou whaamalolosi. How do we be encouraged? If we look at that verse 17, it says there in verse 17, the love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. And this is the rest of verse 17. Because as He is, so are we in this world. Now this is amazing. This is perfect love. Because perfect love looks towards the day of judgment. It should be our excitement looking towards the day of the Lord. That should be our joy. The day of the Lord is our joy. O le aso le ali o le tatou fiafianga ma le oli sanga I le tangata tali tonu. Tangata le loa ia te ia le nganga pa ia. Le tangata le tali tonu I le maliu o le alo o le atua soifua. O le alofa la e mawhai fo'i ona wha mautuina ina ua mautulo na loto pe awa ai atu I le aso lea o lo tuli matai ai le tangata wha atua. Praise the Lord. So te leo le lalolangi le nei e le mauti noa po le ala mea la tuli matai. So te le fo'i le lalolangi wha mai le a oti a oti. E le ise si mea tu atu le oti. O le si fo'i vaenga e le ise wha moe. O le tangata wha atua e iei lo wha moe. From mai wha imana whai pasuma fitu. From mai awa e pei o ia e wha pea fo'i tātou I le nei lalolangi. Mo mua pe te rua alona whai pu am ta koe wha. Se sue mai tātou tu si wha man mole. Mo mua pe te rua am ta koe wha o I. Tātou te fia wa awa ai I le whai tau le wha pea. E pei o ia. Mai wha mele e peru. Mai awa e pei o ia e wha pea fo'i tātou. Praise the Lord. Awa e pei o ia. Yeah, e whaapea fo'i tātou I le nei lalolangi. What is John trying to say? Lelai whaamau nia e Peteru. Whamaile upa Peteru whapesuma tolu ta koe wha. Ai whaapei o na tofusia o tau whaatasi I ti ngā o ke riso. Ia o tau oli ai. Ina ia fia o tau male oli tele. Pea whaalia mai lona mamana.
A whai e upule angaina o tau, ona le suafa o ke riso, amu ia o tau. A wā o loo tu mau ia te o tau le anganga ma malu o le atua, o loo whaia o ia e i lātou, a ua vi ia e o tau. Amen? Le Yesu ke riso lea na whaasata roina, na amusia e tangata, na whai upu ia i tangata. E whapea fo i tātou a. Nā le whamelepe te rufa mai, ai whaapei o na tofusia o tau, whaatasi i ti ngā o ke riso. O leo langa o le tangata tali tonu, ma leo langa o tangata whaatua. E alulana nau nau ta ina i le aso lea li i. Ona ea o loo whaafea ngai fo i o ia ma ti ngā o ke riso a. A o fo lau i tātou i leo langa ma le soifuanga le nei, e langona e tātou ti ngā a. Ti ngā lea, ti ngā o leo langa Kirisiano. Praise the Lord. Le whai mai, ai whaapei o na tofusia o tau whaatasi ti ngā o ke riso, ia o tau oli ai. Ina ia fia o tau male oli tele, pe a whaalia mai lona mamanu. Uso matu whaafine, ia oli la tātou o langa whaatalitali. So, let's see whai upuna e peru se furuma le lua, whai pue lua ma le tolu. Ma ia vava ai atu. E peru suma lua whai koe lua ma tolu. Ma ia vava ai atu ia Yesu. O lena te taita ina, ma lena te wha toa ina ni wha tua. O lena ono sai i le sātauru, na wha atau vaa ia te ia le mā, ona ole oli sa tuu i ona luma, ua nofo foi o ia i le tū tamatau o le nofo a li o le atua. Tolu, a wā, ia o tau mawhau i lena ono sai i le whaatu i ese whaapena ia te ia wea na sara. Ne i whaawai o tau loto, ma o tau le lavatia. Can you see the picture of a believer? We look forward. We have confidence, not in our own confidence, but we have confidence in Christ. But if we look at Christ, if we look at the life that he suffered, that verse 3 in Hebrews 12 says, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Whaamalosi I le manatu lea uso matua whawhine, ono sai I lo whaatalitali le aso lea ri. Eisea, o lea lofa ua whaatoa ina, e tū mawai. Na lea lai whai mai tato tusi lea fiafi lea nei. Wha mai whai koe suma valu, e le ai se fefe I lea lofa. Amen? So lea la wai loa, okay, whaapei o ia, e whaapei fo I tātou I lea ni na lolangi. Lea la wino whai upule na, e pei ona ti ngā ke riso, e whaatofu sia whaatasi I tātou, e pei ona ono sai o ia I ti ngā ma le whai mai, whapei ngā fo I tātou leo langa le nei. Ai wha mai le whai pasuma valu, a wā e le ai se fefe I lea lofa. Nā la le wha maalosi mo tātou, a o e whaatalitali, a o e whaafea ngai e mati ngā nā, tu mau le oli I lo va ai atu ona ua e loa o lo iai le wha maalosi ma e oli le aso le ali. Malesi vaenga e te iloai e le ai se fefe I le lofa. Praise the Lord. That we wait with confidence. That's perfect love. Love is our confidence in the day of judgment. It's the day of the Lord is what we look forward to. But also, it says there in Hebrews today, chapter 3, verse 18, is that there is no fear in love. That when we face hostility of the world, that when we face persecution because of the name of Jesus Christ, perfect love shows up. Why? Because you rejoice in your confidence in the day of the Lord. But two, there is no fear in perfect love. If you are fearful of the day of the Lord, a whai o e popole I le aso lea rii. O le ale mafua anga o lo popole, le ale mafua anga o lo fefe, ona e tere o mautinoa, po o e iai I le rii. Lona winga, o lo whaafsilinia, po o se tangata whaatuatua. Na e le te popole I le aso le rii. Pau al tangata e popole I le aso le rii, o le tangata e le I whaolaina. The only person that is afraid of the day of the Lord is one that is not in salvation. That's why the world is hopeless, right? We are hopeful.
Because we have confidence, we rejoice and we await the day of the Lord. That even though we face a hostile world, we still rejoice. Because verse 18 says, there is no fear in love. Amen. So e se ina le fefe ona le alofa le ua atotoa le lofa le ua mafai ai e itato ona fa amalosi le aso le fa amasinonga fa mai fa ingo fa pasuma valu awa o le mea ti ngā le fefe o le ua fefe e le fa atotoa ina o ia I le alofa. Praise the Lord. So at the end of verse 18 it says there is no fear in love, but perfect love casts out fear. That's why we have confidence to wait for the day of the Lord. And at the end there it says, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Lono winga o le tangata e fefe. Po le tangata e fefe pe po pole I le aso le alii ia pe mua mai fo ilo na oti. Lona winga e le I whaaolaina, e le I whaatoatoaina o ia I le alofa. Whio tatan taapulu. Now, if you're feeling Amen. Final part we see in verses 19 through to 21. Se feita mai tato fai puia muli fai wina I tato wa onga tuspa ia le nefiafi. O I tato, ua tato wa lofa ia te ia. A wana ia mua ia lofa mai ia te tato. Pe a fai e wha apea mai se tasi. O te alofa I le atua, a ita I lona uso. O le pepelo lava ia, a wā o le alofa I lona uso, ua ia wa ai atu I ai, pe mawhai whaape whea o nā alofa o ia I le atua, ua ia le wa ai atu I ai. O le nei fo'i le poloa ina ua tātou maua mai a te ia, o le alofa I le atua, ia alofa fo'i o ia I lona uso. O le manastu muli ua nā o le alofa. Te o whaipui e tolu, e tawa whai ia manatu e ono ia, o le mata o koe wha. Whamele amatanga o I tātou, ua tātou a lolofa ia te ia, a wā na ia mua ia lofa mai ia te I tātou. We love because God loved us first. Praise the Lord. Manai o upo le lua koranito mta koe lima, whai koe spuma wha, mai whai koe suma lima. Whamai. A wā ua pulu nau wina I mātou I le alofa o ke riso, o lo manatu whaapea I mātou, a whai na maliu le to otasi o le sui o tangata uma, ua oti lava tangata uma, na maliu foi o ia o nau tangata uma, ina ia leo si usitai pea o e ola ia te I lātou, a o ia o le na maliu, patoe tu mai, o le sui o I lātou. Le mafuanga na ia lolofa I tātou, ona o le na mua I alofa mai ia te I tātou. So manato muli o le afiafi le nei, e toe momoli mai e Ioane se wha mautuwina o lana manatu whape whea, wha mai whai upo lo spulu, pea whai e whaapea mai se tasi, o te alofa I le atua, a ita ilo na uso, o le pepelo lava dea. E whai umanatu o le apostolo I le alofa lea whea alofani, ua na o le alofa. It is only love. Love is only reasonable when we look and consider those final words. 19 it says, we love him because he first loved us. That's a beautiful verse, and I love that verse because it was a verse that was special to us in the way that we love each other. But I like how John underlines verse 20, because it says verse 20, if anyone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? Then he ends it off in verse 21, and this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. So when you look at the whole picture of love, these final 3 verses underpins all of John's 6 thoughts from verses 27 to verse 21. E tawa whai malava whe au po manatu e ono a Ioane I manatu muli o le atua
na mua ia lofa mai ia te i tātou. Ne e manatu a. Ne e manatu I fō, po se tasi lava o lo whaalongolongo me lea whiawhile nei. Ne e manatu I fō, o oena e alofa mua I le atua. No. Ele ai a. Le wha mele tuspa ia, ne ia lofa mai, ne ia manatu mai, a o tātou angasala. God loved us so much that while we were still sinners, so we didn't even acknowledge God, the Bible says that He loved us. So that's why that verse 19, when it says that we love Him because He first loved us. Amen, brothers and sisters? Amen. So, a tātou wa'awa ai I le alofa ua wha atua toaina. Ono vaina I na tātou mata ai mai le whaipu e fitu, e o mai I le whaipu e lua se funu ma le tasi, o le whaipu lea, o le tāupu le wha a. O le manatu mua o le alofa ua wha atua toaina, o le atua, o le alofa lava ia. Lua, e whaapea whea na tātou I lo le alofa ua wha atua toaina, o le alofa o le atua, na whaalia whape whea I le maliu o Yesu Keriso. Tolu, whape whea na tātou I lo le alofa ua atua toa, ono lo moni mau. E no mo fia awa suia lo wolanga, o ina e avea I lo wolanga ma moni mau. Lona whaale na tātou wa'awa ai, o le alofa ua atua toa, e iei le wha maoni o le wha olatanga, pe ua wha maonia, e le mea I loa, e ua wha maonia, o le ale wha maoninga, le nganga pa ia I tu tonu ia te I tātou. A pe whiona fio le nganga pa ia I tu tonu ia te I tātou, ino o tātou moli mau, o le alo, le atua, soifua, na vea o ia o le wha aola ia te I tātou. Lima, Manai o manatu e lima lena tātou tala noai, o le alofa o atoa, e mautu ai tātou I le aso whaasinonga a. E avea ma oli a te I tātou, oli sanga ia te I tātou, e tātou wa'awa ai atu, I le aso le ali. Ai sea, o leo ia te I tātou, le fefe a. Whamai e le aise fefe I le alofa. Ai sea, lea ua tātou I loa, matali tonu ma whaatua toi fo I tātou I le upu au tua Ioane a tātou te whaatua ina ia tātou I loa ai le ola e whaavavau ma le manatu muli o mtaapo I ono ua tātou alolofa ina ua mua I alofa mai o ia te I tātou. So there are 6 parts that we looked at from verse 7 through to verse 21. Number 1 is that how do we know perfect love? You know when people throw I love because, love is love, eh? That's a real trendy word at the moment. But it's incorrect. It's not theological correct. But God is love. Perfected love or perfect love, absolute perfect love is number 1. John has told us is that perfect love is God Himself. Praise the Lord. Love is never a concept that the world created. No, love is God Himself. 2, perfect love is God's expression of love. What was God's expression of love? He sent His Son, died on the cross, an ugly death. That's perfect love. 3rd, perfect love is our testimony. How do we know it's our testimony? Because when we love one another, the world sees that there's a change in that family. There's a change in that sister. There's a change in that brother. Your life becomes your testimony. 4, we see today that love is the assurance of our salvation, that the Holy Spirit dwells within us. And I love how we went through verses 13 to 16. How do we know the Holy Spirit dwells in us? Because we confess and we profess our faith in Jesus Christ. And we see the Holy Trinity operating all for our salvation. Praise the Lord. 5, we looked at perfect love casts out fear because we now have confidence for the day of judgment. Brothers and sisters, remember, if you talk about the day of judgment, that should be something that excites you. Amen. As He is, so are we in the world. What did we understand that to be? As Jesus faced persecution, as He faced hostility in the world, so will we. Praise the Lord. But then verse 19 says what? Verse 18 says, there is no fear in love. Don't be afraid when the world persecutes you because you love Jesus. Don't be afraid when the world is hostile towards you because of your faith in the gospel. And then finally, we love because He first loved us. Continue to love one another.
Vi ia le tua. So le upuna ia po le tatou ainga Bible study le na i le nei afi. Amen. We finished chapter 4. Praise the Lord. We've come to the end of chapter 4 and we head into the final chapter, chapter 5. So we've been studying 1 John for about 2 years now. So it's been a long time. But praise the Lord, this book has been a wonderful blessing to us and our family. Vi ia le tua. Lao 5 minutes ato le nei afi le talo, and we'll end off with anyone who's watching online. May the Lord continue to bless our family and whoever's able to connect in this evening. Tatou talo. Whaaftaitele lava matou atua. Pea matou mana tunatu i le alofa ua atua lea ua o aunga mai e laua fionga ma au mai e Ioane. Ona matou whaapea ifo lea pei ona tala noa mai whaipasuma le iwa. Ua matou alofa, ona ua e muai alofa mai ya te I matou. We love because you first loved us. Ta mapea matou mana tunatu I lo wanga le leima lo alofa. Le alofa lea ua whaapea ona wha ua vea ma wha maoni. Ona matou wha o la tanga po le wha o laina o matou anganga. Le alofa lea ua mawhaiai ona mautu I matou le aso o le wha masinonga. E le aise fefe. E ui na wha matau mai le lalolangi, e ui na anga le anga mai le lalolangi. Ai mawhai e le alofa atua ona matou sutu ona o Yesu Keriso. Whaaftai tele tama, I lau upu na o awina le nia fiafi, a vea ma wha manu yanga, a vea pia masulu yo matou vai, ma malama yo matou wala, a matou yai le ne yo langa. I ia oe tama, nei maso o mai o le whaavavau, Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.